Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, mbifurize kugira impagarike n'ubugingo nshuti bakunze mugenda abana twe badukurikirana mu Rwanda ari majyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba n'umujyi wa Kigali. Mwese twizere ko kabisa ibintu bikomeje kugubwa neza cyane. Amakuru menshi yanditswe n'amakuru menshi ahari mu itangazamakuru bitandukanye, rero yose ndagira ngo nze tuyaganireho gatanu kuri gatanu turebe ngo ese ni iki cyaramutse kivugwa mu bitangazamakuru bitandukanye. Reka nze nuhera mu myidagaduro nkubwire ko Chris Brown biri kuvugwa yuko yafatiwe muri UK azira icyaha yakoreye mu mwaka wa 2023. Uti bimeze bite rero? Kuri uyu wa kane abategetsi b'Ubwongereza bavuze ko umuririmbyi w'umunyamerika Chris Brown yatawe muri yombi akurikiranweho gukomeretsa umubiri bikabije nyuma y'imirwano yabereye mu kabyiniro ka Kerry Londres muri Gashyantare 2023. Polisi y'umujyi wa Londres yatangaje ko uyu muhanzi w'imyaka 36 y'amavuko yatawe muri yombi kuri uyu wa kane yafatiwe muri hoteli i Manchester ku bijyanye n'ibyahabereye mu mujyi wa Londres mu mwaka wa 2023. Ikinyamakuru The Sun cyatangaje ko muri iryo joro mu myaka irenga 2 ishize Chris Brown yagavye igitero ku producer w'umuziki witwa Abediao wakoresheje icupa muri club idasanzwe yitwa Tape yo mu murwa mukuru w'Ubwongereza. Nde kandi biteganyijwe ko kuri uyu wa gatanu tariki 16 Gicurasi 2025 uyu Chris Brown yaza gushyikirizwa urukiko rw'ubucamanza akiregura ku cyaha ashinjwa nk'uko byatangajwe n'igipolisi cya Londres. Hanyuma reka mve kuri iyi nkuru ya Londres nkubwire ko Masisi mirwano ikaze bwo Wazalendo yashakaga gukora ikintu bita kwisubiza uduce yirukanwa na M23 kuva mu cyangwa kuri uyu wa kane tariki 15 Gicurasi habaye imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba M23 n'abarwanyi ba Wazalendo mu midugudu ya nyinshi muri groupement ya Buambo ndetse yabangugu yiherere muri territoire ya Masisi. Nkuko amakuru kandi aturuka mu basivili agira ku radio Okapi bitangaza nyuma y'igitero cya gabwe n'inyeshyamba za M23 kuri uyu Wazalendo. Kuwa gatatu abanyuma nyine bagabye igitero simusiga kuri uyu wa kane bashaka gusubira aho bavanwe kuva mu masaha y'isa 10 za mu gitondo ku isaha yaho muri ako karere humvikanye urusaku rwinshi rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje cyane cyane hafi y'imisozi ya Shonwa muri groupement ya Bangungu ndetse no muri Nkwangi ndetse na Rwansihe muri groupement byegeranye ya Buwambo. Nuko abayobozi ndetse mu nzego zibanze babitangaje ngo inyeshyamba za M23 ndetse zavuze ko zavuye mu murwa mukuru wa territoire ya Masisi uherereye mu birometero 12 mu majyaruguru zagabye igitero nyine kwa gatatu zikirukwa n'abarwanyi ba Wazalendo mu birindiro byinshi by'ingenzi. Ariko kuri uyu wa kane ushize abarwanyi ba Wazalendo bagerageje kwisubiza imidugudu birukanwemo ariko ntago byabahiriye habe namba M23 yakomeje gukubita ahababaza. Ndaza kuva kuri iyo nkuru nyaruka mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka Musanze nkubwire ko Musanze bakurikiranywe kwica umugore w'imyaka 55 bamutemye. Uti bimeze bite rero? Ibi byabereye he? Ni bikibiri kuvugwa. Ubushinjacyaha bw'urwego rwisumbuye rwa Musanze bukurikiranye dosiye y'abagabo babiri bakekwaho kwica umugore w'imyaka 55 bamutemyesheje umuhoro. Icyaha cyakozwe tariki 29 Mata 2025 mu murenge wa Nyakanzenga akagari ka Rutenderi mu murenge wa Mugunga mu karere ka Gakenke. Nkuko bisobanurwa n'abaturanyi banyakwigendera kandi uwo mugore yagiye mu murima gukura ibijumba abagabo babiri bamutegera mu rutoki rwari hafi hanyuma aho ku barwafo nyine kubera ko nyine ahari aho yagombaga kuba ari bunyure. Ubushinjacyaha bukuru dukesha inkuru ndetse bavuga ko bamutemesheje umuhoro mu mutwe kugeza apfuye ndetse bamuca n'ukuboko. Mu mpamvu bavuga ko zateye ubwo bwicanyi zarimo amakimbirane yo mu miryango kuko abo bagabo bashinjaga uwo mukecuru ko abarogera abantu bo mu miryango yabo bagapfa bityo nabo bakaba bagomba akuzihimura. Icyaha cy'ubwicanyi kandi abagabo bakurikiranyweho giteganywa n'ingingo y'ijana na 7 itegeko nomero 68 ryo kwa 30 z'ukwa 2018 rigena ibyaha n'ibihano muri rusange. Ni kibahama kandi bazahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Hanyuma kandi mvuye mu karere ka Musanze ndahita nkubitira kuri iyi nkuru ivuga ko General Muhoozi Kainerugaba yandagaje witwa General Muntu. Iyi nkuru kandi yamaze gukwirakwira mu bitangazamakuru bitandukanye haba ibyo mu Rwanda ndetse no hanze ivuga ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yibasiye Major General Liyetona Mugisha Muntu nawe wigeze gukora ziriya nshingano amwita ikigwari. Major General Gregor Mugisha ndetse Muntu yera yabaye umugaba mukuru w'ingabo za Uganda hagati y'1989 kugeza mu mwaka w'1998 no kugana hagati y'imyaka igera ku 10 hafi 9 na 10
Gen Muhoozi Kainerugaba mwibasiye nyuma yo gusaba se Yoweri Kaguta Museveni perezida nyine kugira icyakora ku myitwarire yiwe. Ni nyuma nanone kandi y'ubutumwa Gen Muhoozi Kainerugaba yanditse ku rukuta rwa X yitwa Twitter mu minsi ishize yigamba gutoteza ndetse no kwica urubozo ADM Mutwe ukuriye abacungenga umutekano umunyapolitike Robert Kyagulanyi Bobi Wine nyine utavugwaho rumwe n'ubutegetsi bwa perezida Museveni. General Muntu kandi avuga kuri ubwo butumwa bwari buherekeje ifoto ya Edi Mutwe Muhoozi yashyize ku karubanda. Yavuze ati ku mugaba w'ikirenga wa UPDF General Museveni, ndakwingenze ngo uyoborwe n'inyigisho zawe bwite ku bijyanye n'uburangare bw'ingabo zahise, ubwo ni UA ndetse na UNRA, ingaruka z'ibikorwa byazo ndetse no kudahana. Uri umugaba w'ikirenga kuri ubu, ikibazo kiri iwawe, gira icyo ukora ntarirarenga. Ni mu gihe kandi kugeza ubu Muhoozi mu butumwa yanyuje ku rukuta rwa X yitwa Twitter bw'imugisha muntu ko ikosa Museveni yakoze ari ukuba yarigeze kumugira umugaba mukuru w'ingabo za Uganda kuko ari ikigwari. Yavuze ati wamye uri ikigwari ndetse n'ikimara ndetse Greg, nuko yavuze ikosa rikomeye kurusha andi twakoze no kugira umugaba w'igisirikare. Uyu Major Gen Mugisha Muntu kandi nyuma yo gusezererwa muri UPDF kuri ubu hari mu banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida Museveni. Mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2021 Muntu ari mu bari bahatanye na perezida Museveni ariko birangira atsinzwe nawe. Hanyuma kandi mvuye mu gihugu cya Uganda, reka nkubitire kuri iyi nkuru yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ivuga ko ikamyo 159 zikoreye ibitwaro bya SADC zanyuze mu Rwanda azitaha. Icyiciro cya gatanu cy'ibikoresho z'ingabo z'umuryango wa SADC zifashishaga mu kurwanya umutwe wa M23 kuri uyu wa kane zaciye mu Rwanda zitaha. Ku gicamunsi ndetse gishyira ku mugoroba wo kuri uyu wa kane nibwo amakamyo ndetse yari yikoreye ziriya ntwaro ndetse n'imodoka by'intambara yahagurutse mu karere ka Rubavu yerekeza icatu muri Tanzania. Mu nama y'isa 12 z'umugoroba nibwo ikamyo ya mbere yari yinjiye mu mujyi wa Musanze. Umunyamakuru w'igitangazamakuru twakoye inkuru ukorera mu mujyi wa Ruguru ndetse yabonye byibura ikamyo 39 zari ziherekejwe na polisi ndetse n'ingabo z'u Rwanda zicyuye ibikoresho bya zirangabo. Izi kamyo kandi ziyongera ku 120 zanyuze ku butaka bw'u Rwanda mu byiciro bine biheruka. Ni mu gihe bivuze ko amakamyo 39 yikoreye intwaro za SADC n'ibindi bikoresho by'igisirikare bya Rizo menye ariyo amaze kunyura ku butaka bw'u Rwanda. SADC kandi ifite muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ingabo zikomoka mu bihugu bya Afrika y'Epfo, Malawi, Tanzania kuva mu mpera za 2023. Uyu muryango kandi wari wararohereje yo kugira ngo nyine zifashe leta ya Kongo mu ntambara zihanganyemo zirwanye umutwe wa M23. Mu gihe SADC yafashe icyemezo cyo gucyura ingabo zayo ziciye ku butaka bw'u Rwanda nyuma yo gutsindwa mu mirwano yabereye i Goma muri Mutarama uyu mwaka. Ni imirwano kandi yasize M23 yigaruriye uriya mujyi. Ni mu gihe kandi ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu ya Amajyaruguru hagati yabo. Hanyuma reka nsoreze ku zindi nkuru nabonye zakomeje zivugwa mu itangazamakuru bitandukanye by'umwihariko ibivugwa mu Rwanda ndetse n'ibindi. Nkubwire ko ubu itafata ku mavuta yasabiwe gufungwa imyaka 9. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kandi rwaburanishije ku mugaragaro urubanza rw'uregwamo fata ku mavuta yakurikiranweho ubu n'ubushinjacyaha ibyaha bitandukanye birimo gukangisha ndetse no gusebanya ku mbuga nkoranyambaga, kubangamira ituze rusange, gukoresha ibiyobyabwenge ndetse n'ivangura arekurura urwango. Ibi byaha kandi byose ubushinjacyaha buvuga ko byakozwe binyuze mu buryo bw'itangazamakuru, aho uwo biregwa nyine asanzwe ari umwe mu bantu bakoresha cyane imbuga nkoranyambaga mu rwego rw'isesengura n'ibitekerezo ku buzima ndetse bw'igihugu. Ni mu gihe kandi amakuru yakomeje atangaza mu itangazamakuru bitandukanye avuga ko mu rubanza rwo mu mizi rwatangiye ku tariki 15 Gicurasi 2025 ubushinjacyaha bwagaragaje ko fata ku mavuta akoresha amagambo atesha agaciro abandi banyarwanda bikagira ingaruka ku mutekano w'igihugu ndetse no ku mibanire y'abaturage. Bwasabye ko afungwa imyaka 9 kubera nyine uburemere bw'icyaha aregwa. Fata ku mavuta yahakanye ibyaha aregwa, avuga ko ibyo yakoze ari ubusesenguzi ashingira ku makuru y'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ndetse no ku mwuga akora w'itangazamakuru
ubimwemerera. Yagaragaje ko nta bushake yari afite bwo kubangamira ituze rusange cyangwa se gukangisha abantu ku giti cyabo. Yongeyeho ko nge atigeze akoresha ibiyobyabwenge nk'uko nyine abishinjwa, asaba ubutabera bwamwumva hashingiwe kuri ndetse ku kuri no ku mategeko. Igihe urukiko rwumvishe impande zombi ruvuga ko rugiye gusuzuma dosiye mu buryo burambuye hanyuma mbere yo gufata icyemezo cya nyuma. Umwanzuro w'urukiko uteganyijwe ku itariki 6 Kamena umwaka 2025. Hanyuma ndabashimiye cyane inshuti bakunze bukomeje kubana natwe. Amakuru yo kuri Trend Nova TV yo aracyakomeje. Icyo tubabwira no gukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu mujye mu mbere mu bo agiraho. Ndabashimiye.